Leibak asal lepas nupi singbu hena import tahun dan lepas hona benda nupa amasung nupi ani maki wai apun matang changi hena Governor Dr. Nazma Haptulan Hairi. Chief Minister Nong Tongwan Birena Manipur mong nama sana pangtok na ba stadium ma atu matam sara gani hena lautok rei. Leibak asal Ayushman Bharat Mission haudu ki bacahi ama farak pagamari lenena Ayushman Bharat Pakwara campaign status ida su Health Minister haudu rei. Awang nungpo state singki ahan wari liba festival matang sairi Imphal pangthok na gani hana repertory of wari liba Manipur na lautok rei. Leibak pum pangthok na bungu si Manipur su yang khaini thoirak suba Engineers Day gi thoram pangthok na ri. Amasung Indo nanga peace accord na lamdam asida solak yaroi hai bi chap chabu pirep khangan na ba kanglu khuding maki oi ba mi phama ma September 18 da pangthok madam heri. Ma'am kurum jari adom yeng bir impact news ne hauzik pungja se phabugi maroi ba pau sing miyam da pijari nupi singbu impair tawhan na ba nupa amasung nupi ani gi apun mathaudang lai haina Manipur gi Governor Dr. Nazma Haptulan Phongdokrei wafam asik ngasi Hotel Imphal gi Sangai Hall da pangthokiba Manipur State Commission for Women MSCW gi tarahum doi suba foundation de gi thoram da Governor na phongdokibani thoram adu da Governor makata na phongdokibada Manipur gi nupi sing ase hana da gi hauna import oi status de lady nupi sing gi khwadi chawba kaithel ma oi ima kaithel namaram oiraga nupi sing ase maning makha tammi amasung sel thum gi maning tambal laihanli haina phongdoki adubu laibak thibade fajakraba status sidasu nupi sing gi mathakta chathaba crime kaya thaudok sing thokli state government gi mai kaidegi nupi sing gi mathakta chathariba crime ase thingna ba angama thakta honari adubu laibak thibade status gi international border ase matik stadabna manam oiraga mapal lamdagi drug kaya status da pusilakli masinamar moraga status da hena awaba piri hana phongdoki. We are organizing a United Nations conference on 30th September and 1st October with the full cooperation of the state government and the Honorable Chief Minister. This conference was initiated on my concern about the drug menace and associated problems of HIV/AIDS when I requested the United Nations organization's cell who looks after the drugs to have an international conference where 7 countries are participating, neighboring countries are participating. I requested the Honorable Chief Minister to invite the Home Ministers of the northeastern states so that we can have a comprehensive policy to deal with this drug menace. Manipur State Commission for Women ge Foundation de gi thoram du Chief Minister N Birena Manipur dagi nisa maru fangna mutarna ba hona bad nupi sing achobu thaudang lobiyo han apil tauki Mana makata na hai status de leru nupi sing gi yaifon ba madi nupi gi status fagatlan na bagi pandam da Manipur lenga na Manipur State Commission for Women ase same ke bane status da nupi sing gi phum yamna fagalakli lenga na su nupi sing mapangal khatna na ba thaba kya paikhalakli amade lenga ki maru ba post IAS IPS MCS officer kaya nupi na oib ngamle adubu status gi ahong ba ma purakpadi mathau tari status gi oiba apun ma voice laite tongan ma voice thangat pagi mauta nisan mangtharakli ba status si achumba maikai da puna na ba hona ba tangai fade maramaduna lenga na changshili ba waron drug asida lamdam sigi nupi sing na mateng pangbiduna nisa maru phangna muthat na ba hona minasya na phongdoki. I would like to appeal and request to the mothers Nupi have a pudding maxi imane. Please wake up once. Ang tang di ako'y chap manana lang thon manana hawrakanda. Drugs sine ado nga sige you the elder threat tawraga isa mayam hali ba siri ba ayuktagi kharga loi pairam ni na maduda tawboda di liver cirrhosis na ba mi mayam si masing tu yam hospital the please count it ako'y ay di mayam gi numit ta na tabi da ako'y hospital da gi liver cirrhosis na ba kayam na gi na count tawboda masing thibang amdon hojik sulay public yaw di ako'y government khatan
ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯏꯟꯂꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯁꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯅꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯇꯥꯈꯠꯅꯕꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯃꯨꯛꯅꯥꯔꯣꯏ KH ꯁꯣꯀꯦꯅ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯏꯅꯥꯠ ꯌꯣꯛꯈꯠ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯒ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯊꯤꯡꯉꯦꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯁꯥꯡ ꯖꯇ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯇꯥꯈꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ KG 65 ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ KH ꯁꯣꯀꯦꯅ ꯅꯥꯆꯧꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ N ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ KH ꯕꯨꯡꯉꯣꯕꯤꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ L ꯃꯣꯃꯣꯆꯥꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯇꯥꯈꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯃꯐꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯥꯆꯧꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ N ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ L ꯃꯣꯃꯣꯆꯥꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯝꯂꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯇꯥꯈꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗꯅ hairoki muknaroi KH Sokena hairoki muknaroi KH bungobi maithiba piramlaga champion oiba ngamki ngasi loisin khiba mukna takhanaba siga achamba thauram aduda Manipur ki chief minister N Biren Manipur legislative assembly ki deputy speaker K Robindro High School assembly constituency ki MLA TH Seta Bertra amadi Sengmai assembly constituency ki MLA H Dingo galoinana lamdamadu ki masak naiba miyoi kyana saruk yaki Mukna takhanaba sigi champion KH Sokena sel gi mana lupa lising kuntra galo na memento ma certificate runners up taura ba hairoki muknaroi KH bungobi na sel gi mana lupa lising kun galo na ba memento ma certificate ahum suba position ta ke bana chaugi shanaroi N Santikumar na sel gi mana lupa lising tara galo na ba memento ma certificate loina na mari suba position ta ke ba hairoki sanaroi L momo chana sel gi mana lupa lising manga galo na memento ma certificate sing fang bangam na ki Mukna masana sida lamdam sigi tongan tongan mafam sing de lakpa muknaroi nipu mapan saruk yaki thauramadu da chief minister nongthong Biren Manipur mukna masana pangthok na stadium ama athubu matam na saragin hanasu lauthoki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏ ꯌꯧꯔꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯒꯀ ꯌꯨꯒꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏ ꯌꯧꯅ ꯄꯨꯊꯔꯒꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯌꯨꯅ ꯂꯤꯚꯔ ꯁꯦꯔꯣꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ 95 ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩ ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯤꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯁꯨꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯦꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯚꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯕꯨ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯐꯅꯤꯗꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁ ꯈꯔꯅ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯌꯨꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯩꯅꯕꯤꯌꯨ India pumbada Ayushman Bharat mission haudoki chahi ama farakpa mari lenena numit 15 ni chupna chathagadaba Ayushman Bharat patkwara haudokpagi thoram State Health Minister L Jayantkumar na pangthokre State Health Agency Manipur and National Health Mission Manipur amasung Directorate of Health Services Manipur ga khusamnaduna numit 15 ni chupna chathagadaba pakwara gi campaign adu Minister Jayantkumar gi kanglagi Minister Jayantkumar na kanglagi maning thangba thongal dagi Miyam gi khongchara lamthadun haudoki campaign ado haudoklodun Minister Jayantkumar na lamdam asida afaba thabak ama tawge harabidi miyoi ama khakna tawbu ngamloi lamdam asida leiminariba miyam na ama toina punsinduna thabak tawminaba mathau tai hana phongdoki Minister amakha tana India lenga ki Ayushman Bharat scheme asi atay atop state singa sangdam narakpa matamda state asi na khwaidagi makok thongba ngamnana ba honasi miyam gi damakta lenga ki Anoba scheme ama lakpa matamda khangdraga dikana sing loba fangloi miyamna nare hena khanglaktuna layang bagi mauta nadringai da section thorang local hoba mathau tai phongdoki miyam gi khongchara du Jenims yongna chalaba matungda hospital adu gi conference holda mifam pangthoki Penal tor hospital singjiga akhoi sarkar ga direct ani sing marak se mari thamaga anabda changiba nare hadana akhoi hospital la akhoi gi inpatient leba kangbu singda मन बेट लेंगे तो मन चंगी मखली ट्रीटमेंट की कोर्स मेडिसिन की कोर्स लेबे सिंजे मसी सरकार ने लेन बुथोपीबा बदुना लाख मंगा फंग मनुंग लेबा दुगा मरिबे सरकार के ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मखा दा माई ममिंग दा रोकीबा CMHT न हरिबे लाख अनि मखा लेबे से असी पोचमा बसी पैकेज अनि सिनी ओजे खने यावरिसे दा हरिबे सिंजे मसी सरकार ने तोजई हेतना हारगसु प्रजा ने खंगबी लगदी प्रजा लाक्त्रे आर थोक्तबा अदना प्रजा के म्याम प्लप खंगमिनरसे न हाइबगी पानमदंग असि जे आयुष्मान भारत पखोरा हेतना 15 to 30th of September 2019 masida Ayushman Bharat Prime Minister na lauthoki ba launch togi bagi chi ama mapung phawagi madu makhar Thobal district asu Ayushman Bharat pakwara ngasidagi haukhre campaign adu district adu DC ODB N Bandana Thobal DC complex tagi miyam gi khongchar ma lamthadun haudoki
मियाम द कैंपेन अदुगी पाउजल पीब खोंगचर अदु थौबाल कैथल फाउदुना चलब मतुंग चीफ मिनिस्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स लोशन की आयुष्मान भारत पखवाड़ा हौदोकपग मरी लेना डीसी बंदना आयुष्मान भारत मिशन की मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तरमंगा निंगथिना फंक्शन तौदुना मियामदा कानब पीरे मिशन की सरुकम ओइबा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मखादा डिस्ट्रिक्ट सिगी मियोय चाद कुंथ्रा खक्तमक मिंग चल्ली मसिगी अवाटवा सिंग असि नुमित तरमंगा नि सथगदब पखवाड़ा की पालन मनुंगदा मिंग चलहननब होनगनि हेना फोंदोकी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर वेलेंटिना आरामबमना आयुष्मान भारत पखवाड़ा हौदोखरे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कक्सिंग सिंदुर पांथोकिब थौरमदुदा सीएमओ कक्सिंग डॉक्टर टी.एच. समरेंद्र डिस्ट्रिक्ट टीवी ऑफिसर डॉक्टर के.एच. सेटबला सीडीपीओ आईसीडीएस कक्सिंग एस मिलन कुमार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एनसीडी डॉक्टर एस सुरजित कुमार सुसरुक याकी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट आयुष्मान भारत पखवाड़ा हौदोखरे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जिरीबाम हौदोखिब कैंपेन अदु सरुकम ओइना मियाम की खोंचर में चटखी खोंचर अदु बापूपराद लेबा आर के सनातुंबी देवी विद्यालय स्कूल की ग्राउंड की हौरगा जिरीबाम टाउन खिलेबा इरावत की स्टेचू तमन चटखी खोंचर अदुदा महिरोई जिरीबाम पुलिस की एसपी याउन पुलिस पर्सनल सिंह अंगनवाड़ी वर्कर सिंह अमदी जिरीबाम म्युनिसिपालिटी की मेंबर क्या सरुक याकी सेप्टेम्बर में होना कुंथ्रा फाव चथरीब नेशनल न्यूट्रिशनल मंथ की सरुकम ओइना पिगलिब आंगांग मरक्त मसा मऊ फन नुंसी चानन लेमिननबगी पांदमदा कल्चरल ड्रेस शो केस थौरम पांथोखरे थौरम इम्फाल वेस्ट की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मखादा सीडीपीओ इम्फाल सिटी यूनिट सिंदुना पिसुमनिंगोम लेरक मसिन लेब याइफलम लुप की कम्युनिटी हॉल पांथोखिबनी न्यूट्रिशन मंथ असगी ngasi numit 15 suba numit ki oina pangthokib thorum aduda unit asigi makhada leba tongan tongan ba anganwadi center ki helper amadi workers sing sarugya ki loinana tongan tongan ba center sing dagi lakpa furup kya gi angang singna mana haijaba cultural program kya su utki पोषण मा नेशनल न्यूट्रिशनल मन कमरी लेना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पासोई कॉन्स्टिट्यूएंसी मियाम की खोंचर में चटख्रे मिरोनबी आंगांग मसा सियलिबा अमदी पिकलिबा आंगांग सिंगदा मचियोय बचिंजाक पिजदुना मसा मऊ फन थमननगी पाउजल पुब खोंचर अदो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आईसीडीएस प्रोजेक्ट मणिपुर की मियंग मखादा आईसीडीएस प्रोजेक्ट इम्फाल वेस्ट 1 लमसांग सिंदुना पासोई की मनुंग चन्ना यंगखोम लेर कम्युनिटी हॉल दगी हौकी आईसीडीएस प्रोजेक्ट इम्फाल वेस्ट 1 लमसांग की ऑफिशियल अमदी आईसीडीएस असigi मखादा लेब अंगनवाड़ी सेंटर सात्रुक मरफू हुमदोगी मियोय सिंगना सरुक याकी खोंचर अदो तेरा सयांग लेरक लेबा हजारी में मानतब फाव चटकी खोंचर अदुदा आईसीडीएस प्रोजेक्ट मणिपुर की जॉइंट डायरेक्टर ओइरब के बंती यावना अतोप ऑफिशियल क्या सरुक याकी सिगे रैली सिना अखोगी प्रजा सिंगदा पीरिबा प्रोग्राम सिंगदि करिनो हाइबदा अंगांग सिंगजे स्टंटिंग चिल्ड्रेन लेहंदबा अदगिदि मालन्यूट्रिशन लेहंदबा अंडरवेट अंगांग लेहंदबा अदगी एनीमिक लेहंदबा न्यूट्रिशन फ्रॉम फ्री होहनबा अदो हाइरिबा प्रोग्राम मरी मंगा असिगी सोल्व तौननबगी दमकता अखोई अवेयरनेस कैंपेन कया पीदना खुलक लाइरा खुल अखोगी रूरल एरियादा अर्बन एरियादा लैरिबा जगह जगह सिंगदा चतुना अखोई लमसांग आईसीडीएस प्रोजेक्ट ना सिगंबा प्रोग्राम सिंगसी ngasiga thana numit 15 sure akhona chatharagliba punna tawrabada akhoi 200 program gumba thurongla थागी से फोंग नोंसाबगी तरुकलक सुब कुमोन थौरम ngasi pangthokhrena chero lamada khangalakli Navart Aro Manipur की स्पॉन्सरशिप मखादा इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इम्फाल सिंधुना नुमित हुमनी चुमना चथरकिबा 3 days program on loan appraisal and loan documentation non farm sector ngasi lusin kray ngasi lampel lebe institute of cooperative management cooperative complex की conference solda pangthokiba lusin gi thorma the Manipur State Cooperative Bank Limited की managing director A Suvas IAS nahai loan pibda darkar wadiba se loan pibam sung lowbagi rule sung regulation sing adu induna chatpane लोन पीबदा नियम चुमना पीरबदी कैदोनुंगदा एपीए तारोई हैना फोंदोकी Usde loan P khangalabi adukki mati ekhoida we are now facing lots of pressure. Basically pressures in Nakpur P the Basuyade because as a bank your duty is also to give loan, but how to give loan, how to properly apprise it, I will do the way of Maru is it. Properly apprised over properly documentation of
loan do NPA tarwe habdina yom chuna aina hana dagi jo haisabado pressure fana laksanu kwai dagi chaw mi dagi laksanu niyom na bu yadraba niyom na bu yadaba pot raga de piro idabni habado fana explain to ya abne ba sigi poche ko sakka dabni sigi dana sigi knowledge simai ko fatana lotion si Vishnupur district ki Moirang city block ki manung chanma kwakta khunau da leiba Anita Standard High School gi book bank amangasi Moirang gi MLA oram M Prithviraj na mateng pangduna hangdokhiba book bank atu the school syllabus ki manung chanba lyric sing amadi reference book ka su thamki lyric sing ase lyric leiba ngamdaba yung manung gi mahiro singna Lautuna session aduna mahi tamada chawna kana ba piragani hadi book bank hangdokpa gi thoram adu gi sarukam oina school adu class 6 gi 10 forward tambat nupi mahiro isingda menstrual management and personal hygiene karamna thamgani habi gi matangda moon catcher organization ga Sasi Kiran charitable trust ka puna khusam naduna wakal tan gi thoram masupang toki wakal tan gi thoram adu loshilakpada Sasi Kiran charitable trust gi mai kai de gi mahiro nupi masa singna session na gadaba reusable menstrual kit chani hena yantoki Tenopol district ki tongan mafam singdagi Tenopol police nifum doi subasam rifles amasung more commando na nupi ama yaw na miyoy ahum dagi ngarang yam na WY tablet sing fagat pangam kray impact news na famu pau ngarang numdang pung taram daida Tenopol district police ki kangbu amana Tenopol police giat sek tawda Chevrolet Optra card tongduna lakba nupi amaga nupa amaga dagi WY tablet listing kontra fab ngam ki gulising aduga farba miyoy ani adu Tenopol subdivision more dagi Satkolal mate chay kunmari apokpa letkotang mate amasung more high school manaktagi hoinai zo gangte sahi kun apokpa paunai mang gangte nei parabaguli singadu malemgi kaitelda lupa lak humputra mangaromgi senpam oigani hari nakalamromda more commandom sung nifum do isaba AR gi apun makambu mana border pillar number 76 manakta leiba Howland 5 khuldagi nupa ama WY tablet listing taramapan samri humtra humdoi galoina na fagat pangam ki hari farabun padu Myanmar gi tamu Silva 8 tagi Kyo King sahi kuntramanga apokpa so niang ni hari matang soida break amalujage break matung da Manipur amadi malim gi tongan ba I pau sing pudun lakjage impact news mayeng tadun lebiu break matung da mayam amon taram nokchari loina na bulletin sagi makhata ba pau sing miyam da pijari India government ki broadcasting ministry amasung pasar bharati ki makhada public sector broadcaster amoina leidiba Doordarshan linkhat ki bachai humpusturok gi diamond jubilee thorom pangthokrei thoromase Doordarshan kendra Imphal na sinduna porom patlei DDK Imphal gi campus ta pangthoki thoromadu ko marilena na art and culture minister L Jain Kumar phongdo ki bada DDK Imphal ngasi fawud Manipur ki miyam da achumba pawdam sandokun lakliba se makhatana tawhanning gi apam phongdo ki DDK Imphal na pung kunmari chubna miyam da thorom sandok ngamna na bahona ba mathautai masigidamakta awat pa manpower sing habna na ba center gi mari lena ba ministry da taksin bada angama mating pangge hanasu minister na makata na phongdokhi thoromadu mari lena na DDK Imphal na pangthokpa DD quiz time da makong mathang takrab sing da manama thum yentoki DDK Imphal gi mathau masak khangba staff tara kangatuna certificate of appreciation su thoromadu gi manung channa khusinaki Social welfare department of widows in the Kadi Lake of Congress. One time, Piri Maklu, widows in the Bimbo Pashado, Pasha Monkey and Okamanta Kangabra, Kangamo. Pension benefit, pension and Tagun from the Able, Kaman Target Congress. Handicap certificate Loroga, Karamba handicap certificate no, now the kind of Hungary, Tavato, but I was pension from Hungary, Karama Makri disability, do Matiki Chando, Katabo Maklisam, the Kangabra, Kangday. Miron in the PM of the nutritionist, so on the period in Hyper, lame, Piri, lame, and Chana Piri, Tabra was in it. But I don't take it like the whole schemes project of the government of India and the state government, Masiji, at a top of Makilput or every time. I'm saying Madudani, do the second Impal of Makilgi, Tongan Makil with sudden dedication worked only in Toriba, government India Makil Portuguese importance, Torise, Matam Durane.
Awang Nongpok Lamdam Lady State Singoiba, Ian Hanba Wari Liver Festival, Matang Saida, Infal the Pangtolagan Hana Repertory of Wari Liver Manipur Lautokre, Wapamasimanga Raksuba, Guru Ngasepam Tombi Memorial Wari Liver Festival 2019, Haudok Numita, Festival Sigit Nungi over Warol Piraduna, Repertory of Wari Liver Director Githo Puriba, Manipur Sakna Rabanaha Wariba Wari Liver Artist, Takelambam Sam Kana and Fondokibane. Manipur lenga ke Art and Culture Department gi miyang makhada numit manga ni chumna chathagada Wari Liver Festival ase Repertory of Wari Liver Manipur na Raising Youth Organization RYO Moirang khum ge kusamna duna Bhakta Ashram Ground da pangthokibane Manipur gi Mami Samzilaklaba art makalam wariba Wari Liver narrative art form asibu yokatna ba made art form asibu makhong sombira kiba oza guru singbu haurakliba mirol na ningsingna na bagidamak festival ase Repertory of Wari Liver Manipur na pangthoktuna lakpane ngasi ge thorama da Art and Culture Department ki Commissioner Bobby Waikom na hai Art and Culture Department sel gi award pakyama laibata natana mamang chahi gi budget hapamba senfam gi sangdagi handak sai na hantarakpa na khudongcha da kya mayoknari adubu Wari Liver hariba art form ase yokatna na ba lenga ki maikei ki paikat payaba thaurang sing paikatna na ba honagani hana thajaba piki nakalam romda Repertory of Wari Liver Manipur na chahi ani ani lerega piba Khomdram Nilo Singh Memorial Wari Liver Award 2019 gi mana salam isai hanbad khusinaki loinana Kaksing Tabam Brazamani Sharma Young Talent Wari Liver Award 2019 na mutum iboyaima amadi konthojam Sanjit Anida khusinaki loinana Manipur State Kala Academy gi mana phangba ngamkhrab Wari Liver Singbo Repertory of Wari Liver Manipur achamba khudol tamduni kai khumna basu utki festival si support si Siyama bilang memang siya itu buka di overall siya punya putri orang bela, anda kaya jenjara, anda kaya budget dah, kerana mau dah kerana promote tu ya, anda ada yang kaya. Nasi biru sina, kau kau topik berapa, siapa mau jama, mana perusahaan lewat sida, ning tahu na Parangji pidana, sana pergi kudo pidana, lagi bertempat pergi, pamum papa pergi, sini semua mayang ama, School of Honor, pidana. Lamdam sida masangai ko oza sibo nasi mirol sida ko yung magas masung kausila ko aduna oza sigi mengdai ko na imong manung ato pa lekai di mata-matam gi na club sing organizations nga kusan dalaga kana festival slate na pangtok sira kasi nasi kharaga Yankai ni thoirak suba Engineers Day Observation Day gamari lenana Manipur Public Works Department Engineers Association, Manipur Water Resources Engineers Association, Power Engineers Service Association के members सिंगना खुमलंपाक Main Stadium की अकोई बदे शिट सिंग की थोरम पांगथोकरे PWD के Chief Engineer के एस TM बयावना Works Power Amadi Water Resource Department की मखोक थोंबा Official क्या सुंग के Social Service Camp पे तो सरुक या की थोरमद को मरी लेना Manipur Public Works Department Engineers Association की Secretary चोंगथाम Biswachandra Pongdora Kibada, Nasi September Taramangasi, Varat Ratna Sir Moksa Gundam Vis Vesvarayagi, Sama Yankai Mapalak Subamapo Kumone, Lona Numida Sibuning Singduna, India Pumbada, Yankai Mapan Suba Engineers de Palan Tongari, Manipur Sunumit Palanasi, Saruka Moina Tongan Tongan by Engineering Department Gi, Mioyamadi Association, Singapore Social Service Asi, Pangtokpane, Social Service Campus Yauna Atopa Social Responsibility Event Kaya, Sai Kudingi Pangtok Nabsukana Laire Hana, Secretary in a Pongdoki. Tunagi akoy engineer na oiba yum saba thong saba koilas saba sidang na tana akoy na akoy gi jo atopa society ka lona tinana ba khara hen naksan na ba mayam gi public naksan na ba akoy social service camp se pangthok sabani social service tangi wanate akoy maramar blood donation camp awareness pi ba ade mayam public ki grievances ta ba engineering solutions mayam pi ba adum akoy student na matam gi oina paikhat chagani anta ki ahan ba oina akoy social service na akoy services ra gi mapokum engineers de jida ana nauna paikhat sabani sima akoy na si amlo Mijina kitang da orijo kumalnapak akoy Manipur gi oriba sports ki center jibo kitang da orijo sengbibang ra haiba adugi pandam da akoy na ngasi laksabani ngasi dangi numit wana te akoy whole year marang marakta akoy adum social activity mayam ka The Institution of Engineers India Manipur State Center na susinduna Yankai Nithorak Soba Engineers Day gi thoram pangthokre Engineering for Change haiba wafam masida yumpham oiduna pangthokki thoram adu lamboi khonang khongda leba Manipur Trade and Expo Center da pangthokki banei Manipur da leba tongan tongan department singi Engineering Association singi miyut kyana saruk yaduna pangthokki ba thoram adu da Manipur lenga ke department singda engineering gi lamda makok thong pham puramba miyoi singda acham khudol tamdun ikai khumna ba utki India ki oina
ख्वाइदगी चावबा प्रोफेशनल बॉडी अमनी हाइरिबा प्रोफेशनल बॉडी असिदा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन 15 की मथक्ता लई अखोइगी सी हजे ngasi si अखोइना इंजीनियर्स डे ना पांगथोकचरीबसी करिगिनो हेदा ख्वाइदगी हेना व्यवहार तौजरीबा व्यवहार तौबुदुसु मतिक चारबा दुगुंबा मुखगुंडम विशेश्वरिया हाइदना कर्नाटकादा पोखिबा इंजीनियर अमगी चही चामगा यांखै मापन सुबा मपोक कुमुरनी अखोइना ngasi पांगथोकचरीबसी अखोइगी सी तसेंगना इंस्टीट्यूशन नैतना लाइलाइसु तंबीबा दुगुंबगी यावी सरुक खरदी यावी अदुबु एएमआई दना पीरिबसी अखोइ इंस्टीट्यूशन न पीबनी अदुगुंबदुदी अखोइगी सेंटर नदी हुजी-हुजी की ओइनादी तौ लमदम असिदा साजब रानी फी वांखै फी फनेक इनाट की पोलम सिंह बो अहोंग ममलदा मखल सुना फंगनगदरिबा गेरा मेट इन मणिपुर हाइब शोरूम अमा मसिगी वेबसाइट हांगदोखरे वांखै मयोबम लंपाक मनाक्ता लेब शोरूम असे हांगमुगी थोरम अदुग मरी लेना गेरागी प्रोपाइटर मुतुम रमाकांतन फोंदोखिबदा मणिपुर साजब पोलम सिंह असे ngasi हांगलिब शोरूम असे मखल सुना फंगनन बहोनगनी लोइना ngasi हांगदोखलिबा www.madeinmanipur.com हारिबा वेबसाइट असिगी पोर्टल दा मणिपुर की पोलम सिंह असे थागतुना मालेम की मियाम दा फोटो सिंह असे योनगनी फोंदोखी Made in Manipur की मखासदा मणिपुर दा साबा पोथोक एवरी आर्टिसंस हैंडीक्राफ्ट फी लोइनमक यावरगा अखोइना सिगी पोट से क्वालिटी फुल मेंटेन तौरगा विदिन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट अखोइना लेरिबा सेक्शन मैम सिगी मार्केटिंग तौजबा अदो तंजा से लौजरगा अखोइगी www.madeinmanipur.com हाना सिना मदर वेबसाइट ओरगा मणिपुर दा पुथोकपा एवरी प्रोडक्ट खुतिंग मक्सिगी पोर्टल सिदगी अखोइना हुजिक मोर देन 50 प्लस कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया दा सर्व तौजगरे एंड अखोइगी डिमांड सु याम लेरक पगी मतुंग इन कस्टमर फीडबैक से फजक मतुंग अखोइना आउटलेट अमखतंग हांगजरगा मयामना सु फिजिकली ओइना येंगजबगी ऑप्शन सु पिजगेना असि वांखै महेवम पाकसिदा गिरागी एक्सक्लूसिव आउटलेट अहान बोइना सिदा हांगजगे October thada waruisin purakani hariba Indo-Naga Peace Accord asina karigumba lamdam asida solakpa yawraklabadi chapsan thengnana naba kanglu khudingmaki miyoisina saruk yakadaba mifamama UCM na tha sigi tang taramapan da pangthokadori kumja lisingam ani sumna amagi jun tarani panda Manipur ki apun basaktam ngakna ba honna ba thawai tha karba thau ba thau bisingi kubam oiriba gekrupa ta pangthokpa langbal haitha laitha bagi thoromda UCM ki president horiba Sunil Karam na fongdok हाइरिबा वाफम असे फोंदोखिबने लांगबल हाइथा लाइथाबगी थोरमदु लोरब मतुंग पाउमी सिंह नहंगबा वांगदा सुनील कराम न मखाताना एनेशियन आईएम अमदे इंडिया लेंगा कनी गी मरकत खुयेक पिनरिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मनुंग यावखिबा वाफम तरा तरुक ngasi फाबा खंगंदना लाकली नागालैंड की गवर्नर ओरिबा आरएन रविना नागागी वारोइसन असि अक्टोबर था असिदा पुरकलगनी हाना फोंदोकलिंगै चरेक्ता एनेशियन आईएम ना फ्लैग अमदि कॉन्स्टिट्यूशन न तबा अतै वाफम दे यानब लैरे हाना फोंदोकिबा लैरे ओरकलि फिबम असिदा मणिपुर खुंदामिनरिबा फुरुप सेगना अमतोइना पुनसिंदुना चपचाना थेंगनब मथौ ताबना था असिगी तरमापंदा लमयान संगलेंदा मिफम असि कौबुनी फोंदोखी थौरमद सरुक याखिबा यूसीएम के जनरल सेक्रेटरी केएच अथौबना इंडिया लेंगाकना वांगनोंपुक लेमिनेब फुरुप सिंगी मरकता लैरिबा नुंगसिनबगी लिपुल असि थुगाइनरनबा यूनिक नागा हिस्ट्री की वाई असि मसक खंगदुना फुरुप सिंगी मरकता येंथि हनरबा होनरी पुनमग असि खंगना हंदकी मिफम असिदा मियाम पुन्ना सरुक यामिनसे न फोंदोरखी नागा पीस एकॉर्ड के वारोइसि लाको मतमदा मणिपुर प्रजा पुनमंगना येते मखोइगी वारोइसि लाको मतमदा अखोइ पुनमंगसु अखोइ मसिदा अखोइ सपोर्ट तौई तबुदबु हाइरिबा पीस टॉक असिना यमथंगनरिबा स्टेट सिंगसिदा करिगुमा मखल अमतगी चांग तागदबा एथनिक लाइन दा डेवलपमेंट नत्रगा ऑटोनॉमी प्रोविंस पीबन सिंग वखल सिंग अमत यारो एबसे अखोइ हंजनजना हाइरि हौजिमुचु खोइन लेफ्ट लैरि खुंदामिनरिबा नागा सुंगाइ नु कुकी सुंगाइ सनु मेथै पांगन सुंगाइ सनु अखोइ पुनम पुंजला कांदा जात मानदबा अदुंगलबा मयांग लेबा की सुंगलबा अखोइगी नंफु शासनगी अदुंगलबा मखोइगी पॉलिसी प्रोग्राम कॉलोनियल एटीट्यूड कैरी तौबा अदुंगलबा मोइगी डिक्टेट्स मयाम से मसी अखोइ माइथिबा पिननबेदंता जॉइंट अप्रोच अपुनबा यूनाइटेड अखोइगी मंगोलॉइड ओइबा अखोइ स्टॉक पुनमक अखोइगी फुरुप खुदिमक से जात खुदिमक से पुंजन मिनरगा इंडिया थेंगननबा होनमिनबा सिदा मेथैना मतम पुनमक मदुगी तंजा अदुं गाइदुन लै हाइरिबा पोरसिदा अखोइ पुन थेंगनमिनसी हाइबा अपील सिमसु ngasi numit asigi tanja मणिपुर निंगथौ पालिगे मतमना माइचौ ओरंब कोरनोक थेंग्रा न थुपखिबा मफमदा ngasi langbal haisoi thabगी थोरम पांगथोक्रे सेरौद लेबा कोरनोक इरिल द पांगथोकिबा थोरम दुदा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी लाकबा अमाइबी अखंग हाइ सिंगना सरुक याखी परिमिति लेबा के दुंगै मैदिंग पामै मतमना फमान लांग मतमदा सु माइसुक तरेना लौकिबा थौदांग अमदि मफम असिदा सु माइसौ कोरनोक थेंग्राना
ꯌꯥꯏꯕꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯅꯁꯤꯗ ꯊꯨꯞꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯁꯣꯛ 12,012 ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯂꯥꯡꯕꯟ ꯍꯩꯁꯣꯏ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯡꯕꯟ ꯂꯨꯛꯂꯟ ꯇꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯏꯕꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯃꯕꯨꯛ ꯃꯔꯥ ꯇꯝꯅ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯝ ꯈꯧꯂꯥꯡꯕꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯌꯦꯟꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯋꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1994 ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯇꯔꯄꯟꯒꯤ 63 ꯁꯨꯕ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯇꯔꯄꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯋꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯍꯩ ꯂꯩꯀꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯔꯖꯕꯥꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯍꯩ ꯂꯩꯀꯠꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ Vishnupur District ki Kumbi Police Station konba Wangu Sanangkhong Litan Makhong fauduna cheliba Manipur Turelda haukiba tang 19 da nga phaba chatkibadagi thiba khangdana lairakkiba S Sanjoy gi asiba hakchang phangba ngamkhre mafam adudagi phangba pauda Sanjoy gi hakchang adu mahakna Turelda tasinkiba mafam adudagi kilometer 3 lom chatharaga Pombi log khul mapadagi phangba ngamkibani hari khuladagi miyamna hakchang adu thengnarakpadagi SDRF amasung NDRF ki kangbu amana sangshilakpuna haksang adu lokhatkibani hari Standard Robert Higher Secondary School ki mahiroi nupi masa ama laikidam gi achumba langla langjin puthok nan rabas Chief Minister na thajaba pi kiba matam ngasi loida basu ngasi fawba thabak to onthok tabagi damakta miyam gi oiba mifum pangthok tuna akan bakhongjing sangsilagani hana fongdorakli wafam asing asi thangwebon maisnam lekai da pangthok pawmi singa unaba mada JAC ki convener L Gyaneshwari na fongdoraki bani pawmi singa unaba L Gyaneshwari na makata na hai tha asi gi hokiba tang manga da JAC ga Chief Minister ga unarba matung da Chief Minister na pirakiba thajaba gi matung ina Mahiroi nupi masa asigi misiga mari lenana JAC na changchilakpa khongjang adu tha asigi taramanga ngasi fawba numit 12 gi oina leptuna lakibane adubu Chief Minister na thajaba pirakiba matam lorabu fawba lenga ki maikaidi gi CBI de sinak nabagi darkar laiba document sing suna lokhat le habigi wafum leite Manipur lenga na JAC da tharakhiba matam amadi pirakiba thajaba apiba matam gi manung thabak to onthok tabagi mayokta miyam gi oiba mifum pangthok na makata ba khongjang sanchin na ba sem saragani hana fongdoraki Hariba Madubala Haribasina, Gari Kanaba Pangbadagi, Adugumlaba, Tamtiba Waising ado, Miamda, Haribano, Hariba, Muising se, Landonina Tadokduna, Pamanbani, Mihad a Sibu Generiba Mui Mangase, Tadu o Haina, Hariba, Mui Kuzo Krana, Auribase, Masi, Equigi Sama Sigi Mayok Taleba, Amasum, Baby Sanagi Langla Lazin Putopa, the Ayed Papina Batolapa, Landoni, Kunek ni Hibase, Miamna. Marik chumna khangpiyo haibasi ji sigi maike dagi thamjari Nakalam rabna tha sigi tarahumdoi da kiamgai thongju madi langthabal gi laikai ahum na punduram pham ki wakan mi pham na mara leite school gi staff madi founder athu matamda thadu phongdo kibado laibak thibni hana JAC gi ko convener Pratap Laisang them phongdokre ma na makha taraduna misi asigi achumba puthok na ba honaringai da khune ki mioi khrana aranba mong da sathat na ba Honari basi laibak thibani lamdamasi gi miyamna tha asigi hokiba tarahumdoi da pham kiba wakan mi pham adu phongdo kiba wafam adu gi achum maran miyamna thibiduna misi asigi achum puthokna da phonaba da mateng pangbi wana apil tawrakli Asingma maira faibi oitargadi jenda leidana chara hendana agitation changama matamda thadupiyo na di haidraga aduga landuni hogi family da thadupiyo haisi kaino si Manipur miyamna amta nenabiyu miyamna yadaba thaba akoi JAC na kaim tawjaro adu dang selena tawge adu moina ngasi ngrang drana phamaga haire isi yaningbra yaningdabra je mayamna singdupiyo yaningde haina singdorporgadi eze amuk anu thopirano Manipur gi laimai dagi yam ikai ningai ni adu maira faibi ni kaina habdo lamdam duju yontwe kyamgai aduga thongju langthawan haibaje yontwe masi lamdam du leiriba naharon youth sing ima event sing intellectual circle mayamna jo haiba maira faibi sing je ben tawbiyo mathau tayan kala September 30 ki taramathoi faba Jharkhand gi Ranchi de leba Sapphire International School the pangthoki CVS East Zone and Far East Zone Rifle and Pistol Shooting Competition da Mega Manipur School gi mahiroi PS Rahul and Jubras amade Sylvia Lokarpamna gold medal sing lauduna runners up takre loina CVS School gi shooting competition da su ahan boina Manipur gi account hang basu school asin ngamkre
Edu City Imphal Nasin Class 1 ki 10 forward the Leriba Mahiro is Singoiba second state level mathematical wizard competition 2019 Pangtoki Badu ki Makong Matang Tarab Singda Ngasi Manamatum Yentokre Imphal ki Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy the Pangtoki Batoramaduda Zonal Education Officer ZDO Zone 1 Susitra Kumukcham Edu City ki Managing Director Victoria Konthozam Amadi Liberal College ki Associate Professor Soibum Robinna second state level mathematical wizard competition 2019 da makong mathang tarakraba mahiro ising da manapi duna pungning thawat ki Nipalak Suba SUK state level spelling competition ki final round da Little Flower School ki mahiro Yaishna Mayangbamna class 8 ki 10 fobu ki category da ahanbu position takre mahiro isingi loksing puthok na malem ki thakta changdam nabagi lambida sangshil se hab themda mims hall da pangthok ki competition adu da Valley Academy ki Sylvian Kangzam na class 5 ki 7 fobu ki category da ahanbu position tab ngamki Mai masingil lamda mathau ningthin tawba malem gi oza sing khangatuna pi basai asi Global Teacher Conclave and Awards 2019 da Lairenjam Primary School gi Headmistress Nandaivam Tarubi yaurakle AKS Education Foundation is Sindurangasi New Delhi gi Ambience Island the Pangtok ki Bathoramaduda Foundation asi gi CEO Dinesh Kamara amade Director Service Jagdish Ras Tarubi the Lemjaninga or Mana adu pidun ekai khumna ulak ki bani ngasi ki chinglem la Bathoramaduda Tarubi na Mahak nangasti fangliba award ase mahak na mai masing tambiraba Lairenjam Primary School gi pigliba mahiro ising the kathok lehna lauthoki panbaya ngasi gi award yenthobu gi thormaduda levaga segi tongan ma state singdagi oza marifu manga amade South Africa Finland Israel Morocco na chingba tongan ba lebak tara mari dagi lakpa oza singdasu manasik khusinaki Renault Company ki Renault Triber ngasi mantri pukhide leba Renault Imphal gi showroom da Zibde Motors Private Limited ki proprietor and Daniel na launch tawkre ngasi launch toriba Renault Triber ase anowa makal gi technology amadi makal kya gi features sing yawa asina maram oiraga gari ase bu thawriba miyo isang yamna laina khuloiba amadi nungai hanba ngamgani hari harib gari ase 7 seater oiba galona tongan masu tare tamiyam fangan gadawri harib gari makal ase petrol khakta da oiba galona tongan model mari da puthok leba Renault Triber gi ex showroom mamal ase lupa lakh manga da gi hauraga fangan gadawri Ngasigi Renault Triber launch tobugi thormadu mari lenana customer tarani thoi da gari asing ase on spot mass delivery shu tauki Manga suba Waikom Gambini Lema Memorial Sahi Yankai Madi Sahi Humpu Mataki Oiba Likam Knockout Kang Tournament semi-final match sing sanar number same sab loikre Zotin Waikum gi sentang makhada lajing ningthau apunba kangkut thangoi bana sinduna mamang thagi tara taruk tagi thangoi banda lebe lajing ningthau gi sanglen da pangtho phau kiba kang tournament singa se sana kiba mari suba quarter final da singjamai kangkun an half the panjal tara amade ani suba half the panjal tara hum doi pun panjal kulhum doi chan kiba galona na ya school kangkun an half the panjal tara mathoi amade ani suba half the panjal mapan pun panjal kun chan kiba match asigi apiba matamda singjamai kangkun ya school kangkun panjal ahum da mai thiba piram laga satharak leba kang tournament asigi semi final chang Ki Jotin Waikum na maki apokpi gi mingda kachariba kang tournament sida Manipur gi tongan na kendra singda gi lakwa kangkut tara humdoina league match singda akan lamba tauna ki zatharak liba kang tournament siga an semi final do oinam kangkut amadi nambol kangkut anina tha sigi tara tare lamba tauna ragani State level inter-school ZN hockey tournament ngasi loisin kre ngasi yu Kumalampak Sports Complex ki AstroTurf Hockey Stadium na sana ki ba tournament sigi under 15 boys ki final da Zaihin High School Imphal East na Nongchup Imphal School Imphal West pu panjal ahum ani mai thi piram laga satha ki ba tournament sigi winner oi bangam ki satha ki ba hockey tournament sigi ngasi yu sana ki ba under 17 girls ki final dana Nongchup Imphal School Imphal West na Zaihin High School Imphal East pu yamna laksana panjal tara amada mai thi piram laga tournament sigi winner Ngamki hockey tournament sigi ngarang sana kiba under 17 boys ki final dana Nongchup Imphal School Imphal West na yamna lakshana Zaihin High School Imphal East pu panjal taruk shino da mighty piki
Youth Affairs and Sports Government of Manipur sinduna chathaki hockey tournament sida ngasi loisinbagi achamba thorum pangthokhi lonana maduda Yas Physical Education Department ki Deputy Director A Jugol Yas Sports Department ki Deputy Director Lunko Sai hockey pamadi Department asigi coaching ki Assistant Director Tensubam Thaubaga lonana Imphal East amadi West ki DYASO ani yauna tournament sida makong mathang takrab team singda mana mathum kya khodol tamki Sathakeba tournament asigi winner oikaraba team singna chahi asida pangthokadaba National Inter School JN Hockey Tournament ta saruk yargani Anisuba Kangla Ukok Trophy Football Tournament 2019 ki winner Tulihal United Football Club na oibangam kray ngasi tournament asigi final match ta Ningthaunai Football Club fu Tulihal United Football Club na Panjal Mariam da maithiba piduna tournament asigi champion oibangam ki Yaripok Changam Dabi deleba Changam Dabi Mohammedan Club na sinduna club asigi playground da pangthokeba tournament loisinbagi thorum da Forest and Environment Minister Thanozam Sam Kumar Changam Dabi Jila Parishad member KH Ruhina Yaripok Police Station ki Officer in charge Mohammad Riaz Khan Kangla Ukok Memotel English School ki Vice Principal KH Dhananjoy yauna miyoi kyana saruk yaki Thoramad Kumari Lenan Minister Thanozum Sam Kumana Fondo Kibada Sangam Dabi Mohammedan Club na Sinduna Anirak Subu in a football tournament ma Silang Libase Maika Yesom the Lady Miam Maru in a Naha Singo and Yamna Fav Kongtang ne Sana Kona but Mioyama Maya Kabani Sadaki laugh na Tamdra Masama Ufana Tambagal and a Taxicasi Leba Mioyama Ohenbangami Tunkoina Naha Singasibu Sana Kona Gilam the Punging Togot Pada Maika Yesom the Lady Miamgi Taudang Laigani local MLA Ama Wena Sumaki Maika Pang Yabamating Pang Jagahana Minister na Fondoki Anisuba Kangla Ukok Trophy Football Tournament 2019 asi sahi asigi mas tara taretagi hoduna pangthokpa horokibane loinana punna team tara tarukna saruk yakibane Nongdi soidana lamdam masigi tram dharma sapa musman singi nawdi ban ha singna malemi sanamung kaya da manipuri bhot sinduna bharti bhot sinduna pagi phida ama tharugani ha kasi thajabadu thamjari adu ngasidi ayamana manipurda nisa ayamana koigi tablet chaba guli chaba yu thakpa tongan pambe sina pasna manipurgi nahasing koi tungi mirungi damakta laiba jati singa sigi khuma khundam jati singa sigi manya oba adu mayam singa sigi club na amadi laisang da soba amadi school da amadi soba club singna adi maruina mamoi bisingna daita ma lawdagadi kunai asi tungom da halakani habari ai thajabu thamjari District Football Association Thawal na sinduna Chawyama Higher Secondary Playground na chathriba second and third division football league tournament nga sana kiba match singda YDA mai pakre madi UFMC amadi REFA draw oikre nga sana kiba second division gi match da YDA na UOC bu Panjal Mangao the mighty Piki tournament as third division gi UFMC amsung REFA ani gi marakta sana kiba match da Panjal ani chanaduna draw oiki Manipur ki Mami Thawan amade Saigang Chief Minister Team 11 ani ki marakta football match ama sanakre football match adu levak ani ki marakta cultural gi mari fagan na gi pandam da Myanmar gi Monewa Stadium da Saigang gi Chief Minister Min Nyang na maru oiba mithunglen oiduna sanaki bani match asi haudringe mangoina na cultural program kya am su pangthoki khongchara sigi makha tarak pa thorom oina hayeng tang tara taruk Mami Thawan gi member pumna makna Ningthi Turel da kumduna laikidraba ipa ipu singi mafam da langban tarpan katkani Maitai Sathup Lanthup Thang Ta Academy gi oza oiriba Saugaism Vava na Makut Namana Athawa Thangi Maya the Pairaga push up induna World Book of Record Yaunan Raba attempt to create Green Revolution Society Manipur gi Mating Galoina Manipur Press Club ta World Book of Record Chanan Rabagi attempt adu Chathakibani Saugaism Vavana World Book of Record Chanan Raba Athawa Thangi Maya the Makut Namana push up Nifu Inki Thauramatuda Sarugya Kiba Kangabo Assembly Constituency MLA Okram Surj Kumar na Manipur se Malem the culture na masak takpa lamdama mane attempt ase London the Laiba Guinness Book of World Record ki office ta mathau taba document sing thar matungda ayaba pirkpatagi pangthokpani phongdoki
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯕꯕꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯇꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯇ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯖꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯖꯃꯥ ꯑꯕꯗꯨꯜꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ Chief Minister Nongthongmun Biren Manipur Mukna Masana Pangthoknaba Stadium ama athu matamda saragani haina lautokre Laibak asida Ayushman Bharat Mission hauduki chahi ama farakpaga mari lena Ayushman Bharat Patwara campaign status su Health Minister na haudokre Awang Nungpung State Singi Ahan Wari Liba Festival Matang Saida Imphal the Pangtok na hana repertory of Wari Liba Manipur Lautokre Laibak Pumba the Pangtok na bunga si Manipur da su Yangkai Nitorek Suba Engineers Day gi Thoram Pangtokre Amasung Indonaga Peace Accord na lamdam asida sol pa yaroi hai chap sabak birep khangan na bakang lu khuding maki oiba mifum September 18 panda pangthok lagan hari